Maya pebengi po kay kongan sablang kapatad king kasal pantayanan. At syuta na po ngayon king biyernes king kapat ng Domingo ning pamanyubling mebye. Kanitang banala kapag masosyan, yabe tala po ka rin kay katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring sablang kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, yabe tala ka rin kay katamong intensyones ding makatuki. Para king special intensyones dari Max and Susan Herana, Leila Abiog, Ray Anthony Maliwat, Jonel and Joswell Pamintuan, Mary Manette Pineda, Arturo Bitug, Elenita Bitug, Emmanuel Bitug, Dr. Jelly Kiwa, Lenin Malang and Family, Roy Songko, Dr. Patrick Sunga, the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malagwang kapaldanan dari Catherine Lareza, Nilo Udan, Paz Swing, Henry Hudson, Elmer Traano, Annalino Campo, Herman Simon, at ding sablang kapatad tamong masakit. At para king alananggang kapainawan daring kapatad tamong mayang unabye, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Victoria Lingad, Marcelo, Dolores, Roman, Felicidad Malyari, Conchita Lorenzo, Abby and Mon Jimenez, Vivencio Mangabat, Eliazar Santos, Elpidio Miranda, Rodrigo Caballa, Angelito Baluyot Mendoza, at ding sablang kaladwa king purgatorio at ding alanang makaganaka pakarela.
Kapilan man kapamilatanin daya mo, Ginoo, kinapos mo kami, manibat king balang lahi, salita, balen at bansa. Gawa mo kayong kayarianing Diyos. Alleluia. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng iba, ang paningan nagamboning banalay Espiritu, Amen. ing grasya ng ginuta mong Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyago ng banalay Espiritu, manatili asan ang parati kaya kayongan. At kaya timurin. Kakaluguran, king kataymikan da rin kaya katamong puso, ganakanta lang ini at sisyan, ding sablata mong kakulangan, at aduan tamo, ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat-dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ginoo ika ing tinupad karing pangako mo kapamilataning pami pasubli mong miye kang Jesus. Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ginoo ika ing dalan, ing katutuan at ing miye. Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ginoo ika ing upaya at gelingan, panakamtan mi ing kaligtasan. Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O iba ning katimawan at kaligtasan, pakiramdaman mo ing panalangin daring kinabos ning pamaylasan ning kekang anak. Kapamilatan mo mi kabye kesana, kambe mo mi katula kesana ngalanangga. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mababiye at magari kambe mo king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Pangamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kapatad ko, palipi ng Abraham, at ikong sablang pagano, keti ang makitakot king Diyos. Kaya katamo mipabaliting balita ning kaligtasan. Uling ding tao, Jerusalem, ang ponting karelang mamuntukan, erabalo, king iya ing talpagligtas, ni ela atalastas ding amano, daring propeta, ang mababasa king balang aldo, Sabath. Makanyan man ila mismo ring mekapatutu, king ula ring propeta, king kapamilatan ning pamakamatera kang Jesus. Bistaman ela menakit na numang matulid, para isaldak de kaya, ingatol a kamatayan. Inawad da kang Pilato, ing ipapatene. Kay baddang ato paran sablang inula, ring kasulatan tungkol kang Jesus. Kildas de king krus, at binili re king metong akutkutan. Dapot, pepasubyan ning niye, ning Diyos. At emo misanaldo, nune, maralas pepakit siya karetang kayabe-abe ng nilibot, manibat Galilea, angga Jerusalem. Ilang ngeni ring kayang pekasaksi karing memalen ng Israel. At ngeni, at ikeketi, ban iatad mike kayo, imayap abalita. Itang pengako ng dapta ni Diyos, karing kekatang pipumpunan, ngeni, tiparan na, nakekatamong meging palipira, king kapamilatan, ning pamisubli ng mebye kang Jesus. Anti mo ing makasulat king kadwang dalit, ika, anak da ka, king aldoy ti,
meging ipamo ko. Ing amano ng Ginoo. Salamat King Diyos. Dalita pakibat. Anak da ka, igpamo ko, manibat ngeni. Anak da ka, ipamo ko, manibat ngeni. King Sion na bundok kong banal, ingari sarili kong sidya, karingkelikluk, nga na naman ing aring pinili na, kakong iapse, utos ning Ginoo. Inampunda ka, King Aldoyti, ipamo ko, manibat ngeni. Anak da ka, igpamo ko, manibat ngeni. Manyawad ka at ibiyak ko, sa belang bansaman, ama na mo. Pati na rin si Koti ning yato, hiyabe mo langan, king bandi mo. Kambe ning setrong bakal, kekalang pamaluan, at kekalang pamalbalan, anting kuran. Anak da ka, igpamo ko, manibat ngeni. Inya ikong ari, magpakabiyasa kayo. Miingat ko ngan, pamuntok ni yato. Inginu, sunway, suywan meyat pitakutan. Tumula kayo at manigalgal. Anak na, kekuyang suywan. Anak da ka, igpamo ko, manibat ngeni. Talakad tapuban parangalaning may pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Kristo, kailangan niyang dumalan kasakitan at mibangon iba't king kamatayan. Bayo yalngub, king kayang ligaya. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kay kantimurin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang sanwan. ligaya kay ka o Ginoo. Nga nang sinabing Jesus karinggayang alagad, kayo sukat mababalisa, maniwala kayo king Diyos, at maniwala kayo naman kanako. Ating dakalakwarto king bale ng ibako, nung mo makanyan ko sabyan iti ke kayo. Makuko, banmi sa dyang lugal para ke kayo. At nung miras na ako at may kapag sa dyang lugal para ke kayo, mibali kung pasibayo keti, at itukira kayo banung nuko karin kayo naman. At abaluyo ne, ing dalan papunta, king pupundalan ko. Nga nang Tomas kaya, Ginoo may manbalo, nung nu kamunta, makanano miyang balo ing dalan. Kibad ng Jesus kaya, ako ing dalan ning katutuan nating biya, alang malyaring miras king iba nunemo king kapamilatan ko. Pakamalan kong bininyagan ng mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian kay ka o Kristo. Mayap pabengi po kay kayo ng sabla. Nganing modernong panahon na po, at naking kabilis, pansinan nyo, at naking kasaguling miras kaking pupuntalan mo, ang yanging dalan may balo. Makanano. Nanong gawan mo. Dimdam ke. Magmapa ka mo, kaya mag-waste ka mo. Miras na ka, king pupuntalan mo. Na po? Impong ways, niya mo po ituruing dalan. Nengkay, ilisyana ka pa, iiwas na ka pa, karing mga traffic adalan, karing matraffic adalanan. So maragul yung south ing waste. Ing oras mo, ma-waste. Kabilis king dalan.
kabilis sa paralan, sagulimiras kakingkay kang pupuntalan. Kingkay katamong mipas sa ebanghelyo, atin mo naman pong metong pangdala na masasambit la, nanoy iti, Jesus mismo pisyag na iya kanuing dalan, ing katutuan ating biye. Nga naning Ginoong Yesus king kay katamong ebanghelyo, ako ing dalan ing katutuan ating biye, alang malyaring miras king ibanong emo king kapamilatan ko. Nga naning Ginoong Yesus, oita, malino ya po, Yesus mismo, kayano menibatan deting amano. Linto, nung nukarin niya dalan ing Ginoong Yesus, nukarin niya dalan niya king iba. Ne po? Dalan niya king iba. Ing Ginoong Jesus, ban kanita ita mo, akit taya king kapamilatana ng Jesus. Dalan niya king iba, ban kanita ika, miras ka king iba. Anong Jesus, dalan niya king iba, nukarin niya ing iba. Ing iba, at supupot ang pangad dyan taya o kakanta taya. Ewari nga tamongan, mga di, ibami at su banwa. At su banwa, ingipa. Ingipa at su banwa, ama namin sumasalangit ka. Nga tamo, nepo. Nato po yung pawaganan ni iti, ing puntuyapin iti. Jesus yung dalan papunta king banwa ning kaligtasan. Jesus yung kay katabong dalan papunta king banwa ning kaligtasan. Pansinan niyo po, ewari po, saguli mo ing mawala ka nung pelitande ing dalan. Halimbawa, ne po, ikayo pong mag-drive kene, neng kahit ang sadya mong luluban, bigla-bigla, neng kaisip mo, bala may naliwayo, malilili ka, mawala ka, kasi maging one way niya pala. O pwede mo rin pong mawala ka nung makalito laring dakaladalan. Baliw po king dieta mo, makanyan mo naman Ne po, halimbawa, may ayaliwa laring dala na makabuklat keka. Mo balo nung naning kekang lakaran, mo balo yung kekang luban. Masyadong dakaling posibilidad king biye, mo balo yung kekang pipamilinan, mo balo yung kekang gawan. Nano, mag-stay na ako mo, kaya naging Pilipinas, mag-for good na ako kene. O tukyan ko pa rin, ding pamilya ko, ringana ako king abroad. Mimisip ka. Dakaladalan, takal ka pipamilinan. Nano, mag-early retirement ko, o ariyan ko ne, sagad ko ne, king edad ko. Bayo ko magretiro. Nanong obra ing luban ko, at miyayaliwa pa po. Dapot, pero, oy ni ing maya pabalita. Oy ni ing maya pabalita, pangaras king banwa, pangaras king kaligtasan, pangaras king iba, alata mong kawala. Metong yamu ing dalan, nino, Iyesus. Iyesus mo kabud at bukod mo, ing dalan damo. Pansinan niyo po balang mga di damo, karing panalangin damo, pupupusan tayo, ing panalangin damo, king antikaniting amano. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginume. Nga tama. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ne po? Iting adwan tamo king iba, adwan tamo king kapamilatana ning anak na. Bakit? Kasi iya ing dalan ta, papunta banwa, papunta king iba. Inya, metong yamo ing dalan. Jesus, inya alakang kawala, nung kaya ka magtiwala. Kanidi pong kapag masusyan aduan tamo, ne po, nasana po akit taya, iting tunay dalan at panamdaman taya, karing pami biye-biye tamo. Jesus, yung dalan, papunta king iba, papunta king banwa. Talagad ka man po. Ing Ginoong Jesus, yung maging sustansya na mismo ning biye, daring sablang maniwala kaya, ning malugod at susuyo kaya. Adwan tamong eni kaya yung ipagkalub na, ing kalam ning biye.
Karing balang kayudwanan, ngayongan pong maniga po, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ulitan niya po. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang Kristiyano, lubos ta sa nga talastas king Kristo Jesus, yaing dalan, ing biye at katutuan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring talaturo ning reliyon, kapamilyan man sana, makagyo ka rela yung pamamiaral, nune pagsikapan deng ipakiting dalan, karing karelang tuturo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning dalan, pakiramdaman mo kami. Para ka ring mao, karin turong pang reliyon, manakit lasanang metong mipakit karela kang Kristo, bilang ingbe, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kay katangan, tukna na sanang maging masungit, king belwan taking kang Kristo, nune bagkusmit mong tula tang irake, karingaliwaing baluta mo, tungkol kayo, kapamilatan ng kay katamo nga mano, at dapat ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwada ring kapatad tamang mituran, kaniting pandemya, at para king kaligtasan, daring kaya katamong yaganaganang frontliners. Para king special la intensyon dari Max and Susan Herana, Leila Abiog, Ray Anthony Maliwat, Jonel and Joswell Pamintuan, Mary Manet Pineda, Arturo Vitug, Elena Vitug, Emmanuel Vitug, Dr. Jelly Kiwa, Lenin Malang and Family, Roy Songko, Dr. Patrick Sunga, the St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malagwang kapaldanan dari Catherine Lazarsa, Nilo Udan, Paswing, Henry Hudson, Elmer Trajano, Annalino Campo, Herman Simon, at ding sablang kapatad tang masakit. Para king alananggang kapaldanan daring kapatad tamong mayango na biye, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Victoria Lingad, Marcelo, Dolores, Roman, Felicidad Malyari, Conchita Lorenzo, Abian Mon Jimenez, Vivencio Mangabat, Eliazar Santos, Elpidio Miranda, Rodrigo Caballa, Angelito Baluyot Mendoza, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at ding alanang makaganakapa karela, panalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ngayon yadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Ginong Jesus, ka ing bugtong adalan painturo king iba. Ipakit meke kaming dalan at ipahintulot mong dakal ke adalang aliwa paking dalan ning katutuan at biya. Itingan po adwan me king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. May puri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, ulining kekang kayapan, ting gamiting tinape, ayampang may keka. Tinapen bunga ning kabun at pipagalaning tao, para kaya kami magawang tinape ning biya. May puri ang Diyos kapilanman. May puri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, ulining kekang kayapan, ting gamiting alak, ayampang may keka. Alak kay ba't kingubas at pipagalaning tao, para kaya kami magawang inumana ning kaladwa.
May puri ang Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya harapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning ginuit ang daon karinggamat mo, hihikapurit kiligay ning kayang lagyo, king kay katamoy kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang tanggapan mo retingayin na iba't king kay kang familia, maging matatag kesa na king biye apig kalub mo kay kami, at miras na kiyaman sana karingalananggang kalamapenga kumo. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoma natiliya kay kayo, At kay kaantimorin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan dahing Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit, Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang barati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginome. Pupuriyanda ka king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye, inyang Kristo meging sakripisyo Pascual meya. Kaya di natanging munag ning bayong panawon, ing makabang pamagari ning pamikasalame pupus na, ing mi pahamak ayato mirinan niyang bayong biye, ating tao misan pa may gawayang alang kakulangan, ing dula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilog gayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ding kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngamingang sasabi. banal, banal, banal yaing Diyos, Diyos mayupaya, mitmo yaing banwa ting yato king kay kang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yaing daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ibay kayong panipataning sa blang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinwa na tinape at pepasalamat ya keka. Piraso ne at binyene karing kayong disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at kanan niya. Iti ing kanakong katawan, ami daon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis. Pasibayang bepasalamat kay ka, at binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikungan at minum ko kanite. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban keta may patawaran na ring kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I Kristo Kristo sinubliyang mebye, Kristo datang yang pasibayo king kawakasaning panahon. Inyang ini gaganakan mi o hibaing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo, daraon miya keka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamuam mo, kingi kami ngan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipo na kami nganting metong ning banalay Espiritu.
Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, Florentino ingke kaming Obispo, Ipasiano ingke kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato. Antining king binyag meteya kambe ng Kristo, merakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, ading sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang sando, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. Amen. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya ipang mayupayang tuto, kagumning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alang angga. Amen. Ngani po, anti mo nga anak nang inampun ning katamong mayap at malugod agino, maus tamong yani kaya, karinga manong tiro na kay katamo. Ipami at chubanwa misamban yaing lagyo mo datang ke kami ingkayarian mo mi pamintuaning loob mo keti sulipan ti banwa ing kakanan mi king aldo ibye mo po king aldo ngeni ampon ipatawad po ing pamikasalami antinaning pamamatawad mi king ninuman ake kami mi kasala mga emuke paisawul king tukso nunei kabusking marot Amen. Ikabos mo kami yung king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, ban king kasaupaning kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang mane naya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian ating kayo pa yan, ating ligaya manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan dalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan, ding kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kay kantimurin. Ipakita po ngayon may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ng sabla.
Kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, ibiye mo kay kaming kapayapan. Niyo Yesu Kristo yung kay katamong dalan papunta banwa. Iyang kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad laring mayaws king apuna ng kordero. Ginoo ay kumatampang tanggap kaya ka, dapat tsakas mayang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Yesus Petere, paulinin kay katamong kasalanan, at mi pasublyan niyang mebye, ba nakatamong gawan karapat dapat, king bie. Alleluia.
Manalangin tamo. Ginoo, ingatan mo ring linigtas mo kang Kristo. I kami sanang mikabos kapamilataning kayang pamaylasa at kamatayan, parati kaya sanang magtamasa king kayang pamanyubling mebye, uling ginuya, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Siklodangan po. Ing oratio imperata laban king pamaglaganap ning COVID-19. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, lalapit kami kega kaniting masipit a pamangailangan me. Adwan mi kega ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakala tao. Ipanalangin mi ngan tabayanan mula, ring taong mi tutukan manintun panulok, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi laretang miyawan na, kumayap na lasanang malagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, retang neyango na biye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami, para king ikakayap daring sabla, at ban makasawop kami karetang atsu king pamangailangan. Ipaniga pumikeka, ing patuk nangan mo na sana ing pangakalat na niting virus at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mababiye at magampon magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka king kakulangan me, nunay pagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Virhen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kay kante mo rin, at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalami sa mayari ne, umen ako ngani king kapayapan ng Kristo. Salamat King Diyos.